Voin hi December ni nga sang hi som I pathum thole ni ania in sipaiin chibai levek ule soklei par vulna tlang tunga military council tem ha chon mek mei che police te part 2 hetia mei chia le mi pa te ang khataram hnuai tlang kara chevel tur hi chuan dan pa ngai ain har sanna newa tam khop mai ral thuam kenga kan lua tang hian mi pa le mei chia te ang khata kan training na mei chia tan chuan rin ain har sanna kan tok na sa hle ma seri ruti nual du lovin kan paltlang thea ni tin nula anzala chu na soi CDF alu zong song te chu kan training veka mei chia le mei che police ten har satna kan nei zuala mi pa ho te chu kan tluk lo hle ani thlatin kan training thina har satna tok thin maila mi pa te theyang hi kan ti ve thei tur ani tin har satna ril ru hi kan paltlang ani ati CDF huam chunga mei che police te hian damdoi lam sumen kol kema ho tu te le e rong bol tu te ba ka chanbo sang sanga mo phurna pek zel an nia military council te ma chonna konga chuan anma mo chi sang pe chuak tu kan ni CDF fa mei che sipai ten kan har sat le na chu in thuam na silfen le thlatin mei che ni na chuak thin in enkol na man ro chungchang hi ania mei chia ten kan har sat na pakhat chu damdoi lam le thlatin mei che ni na chuak thin in enkol na man ruwa hi ania man mai tura om lo chuan mi pa te hmu hlawin in chunga kan tom ni leng thin ti in CDF matupi mei che police anzala chona soi thlatin mei che ni na chua changa man ro man tura om lo thu CDF matupi mei che police Maria chona thil hmu dan heti hian a soi leitura om lo tok khoka thiang hlim takin katifaya korpan deuin katifai mai thin heng ba ka hian chin hil tlang tunga om mei che police le mei che sipai te hian fursoa thlasik boruwa ka hian wanlum le thosilen kan nei mu mal lova nikum fur lai khan thosi se wangin khosika dam lo anom nual thu mei che police chuan a soi kata khopuya nan CDM za chuang le military council sipai le police pa ka jela na thokmi somli pali te anin pe sagain region kata township anan CDM te in pe tura voi ni thu chuan siam to hnuwa nan CDM za chuang military council sipai le police pa ka jela na thokmi somli pali te chu mipui ne na anin pek thu kata township public administration organization a thu nei tu pakhat chuan yangun khithit media khil ani December ni sompali ma hian military council hoya na thok tele an le khapoi mo tenen NUG kuta in peturin kata township public administration organization ten an thu chuan tar langa henga in pe tele an man ruwa zong zong te chu omze nei takan enkol thu le atu langa pan lak pui don thu hiat ani CDM alu zong zong te hi atu langa pui bom an ni don thu le mi pui te an tho pui don thu in tiam kam na thu an zia ka midang te hi December ni sompali mang eya in pelo te chu dan duan sangin na taka an threm don thu an thu chuan tar lang bok ani tamu township thanta pin khuwa piuso tripol ten chen na in somnga chuang an hala wangin tual chungmi azatel an tlan chia sagain region tamu township thanta pin mamau khuwa December ni thum khan military council sipai tele piuso tripol ten chen na in somnga vel an hal chiat awangin tual chungmi azatel an tlan chiat nual thu hiat ani in ka boina engma om hran lova kan tlan chuak nuala kho chunga an in halte ral khata tangin kan thlir ringot in somlia tanga somnga vel an hal chemai thei tlan chevelo kho chunga om tual chungmi za chuang an man boka an chuale to tin thanta pin khuwa tual chungmi pakhat chuan a soi piuso tripol ten tual chungmi pali an tha thu hiat ania thanta pin khuwa hi in zathum mikring sang kha zanga vel omna nia tamu khopuya tanga meli vela hla India ram ri ne na mel khat vela hla omani thu hiat ani kalimeu chimlama military council sipai ten drone le ral thuam lian manga an beina tual chungmi pathum an hliam sagain region kalimeu township chimlama December ni khata military council sipai ten thuma khuwa drone manga an bomna tual chung hmeichhia pahnih le East Santa khuwa tual chung hmeichhe pakhat an hliam thu hiat ani zingdar som pakhat le chan ve vela khan drone pahnin minron boma PDF kem tin zona an bom fulo awangin
mundang atla tual chung mei che pahnian hliam tin PDF policy nga mi pakhat chuan a soi hemi rual hian military council ten is santa khuaral thom liana an bomna biak in pakhata chiat baka mei che pakhata hliam thu an soi bok ani December ni thum zandaruk vela pokhan military council sipai ten kalimiu marlam let pan chong khua an bom thu riat ani in nei tu pakhat chuan ka in bolna ruma bomatla liamna zual ero kanom lo kan vok vulai pakhat a thia nopang pakhat tlema hliam bok tin tual chumi pakhat chuan a soi chai thu biala Burma sipai checket mi pui sipai tang rualin an runa Burma sipai council police laltelin mi panga an thi Monstate chai thu bial mukpalin konga checket siama tan hun khuar Burma sipai chu mi pui sipai tang rual polten ral thuam lian nen na satakin an kap chiama Burma sipai mi panga an thi thu ABSDF an how tu pakhat chuan a soi December ni thumjing lamdar som pakhat lemni somli vela khan All Burma Student Democratic Front ABSDF KNU KRF le PDF tang rual chuan mi puiti boizia thintu Burma sipai checket an varuna 40mm ral thuam mu som pali 60mm mu paruk le drone bom pakhat te mangin nasatakin an va be chiam ti hriat ani Burma sipai checket beina hian police lal pakhat sipai SI pakhat sipai pakhat le police pahnian thi mi pui sipai tang rual polte chuan dar som pahni thlengren lo takan vakan huwa tumain hliam om lovin mi pui sipai te chuan le thei ani Burma sipai mi thi te hi an zawai na hmuna engma soiman loin an thi vek kong pui te po darkar khat chung an pinga ambulance nen Burma sipai hliam ho an ron thiar ti ABSDF an ho tu chuan anin dona chanchin soifiana nei Burma sipai battalion hun pui howa sipaiin dai tolowa Burma sipai nu pui ho silai kengin keman ventir sipaiin beina tlan che ho le te chu Shemna pelawa ngai damantum Myanmar rampum khuapa Burma sipai battalion tan hun khuarna mun hawa sipaiin dai tolowa wangin sipai nu pui ho te chu silai kengin keman ventir etianga sipai nu pui thlenga security na thongai din huna Burma sipai an tlem to ema wangin sipai tlan chia le absent ho po ni se sipai huna an kir le ani chuan Shemna pelawa ngai dam an ni tur thu sipai council chuan a thlem mek ti hriat ani Burma sipai council chuan December ni thumatanga tan sipai council chua sana tlan ho le choldil silova absent ho te chu sipai chunga an lut le ani chuan an bul hnai bera emo an mani battalion omna hmuna emo an rem chan na lom lu an niang sipai thok le tura thutluk na siam ho te chu thil sual an lo tipal ani pon an sual na ngai dam an niang tin sipai council official in thu chuan siam sipai tlan che ho an kir le ani chuan an sual na ngai dam ani ang ti hi tun ma pon kan lo hriat ngai lo Burma sipai che dan thar ani Burma sipai tlan chia te chu Burma sipai tan du to lo wanga tlan chia an nia chu tiang ho kir le turin an som mek ti chu Burma sipai hian sipai an ma mol hle ti chiang takin an ma ni nan tar lang ti rengun khopui chunga om NLD party thlop tu sipai lal pension chuan soi rampum khuapa sipai battalion ho ralrama ral manor tu hawale in beina sipai tam takan manga nunglama anda sipai te chu mani point veng him thei to lo din hun an ni to chu wangin ti ngai na dang om heklo Burma sipai nu pui ho le kumtling ri lo sipai fanu fapa thlenga sipai uniform hak tirin silayan kenga sipai keman veng thin ti hriat ani nitin in dona Burma sipai thi an tam liam tuar an tam sipai an tlem tual ma se Burma sipai mi thi le hliam tuar tho khat tu sipai lut thar anom lo wangin sipai in dai anom to lo na chan ani November thachunga operation 1027 bei pui thak na Burma sipai lal tak brigadier general colonel lieutenant colonel le major ti te sipai lal chin som pathuman thi sipai lal dangmi som pakhat man an ni bok sanste chaklam ramatanga beitan operation 1027 thipuin sanste chaklaman noi tak chu sipai council tan chiat na hlirani an ho tu bermin ong hlai me point an do ne theilo thu hre tak chungin a soi e operation 1027 November thachung chawa in dona hian Burma sipai lamatang brigade ho tu ber sipai lal brigadier general atang colonel lieutenant colonel le major ti te telin sipai lal chin mi som pathuman thia
sipailal dangmi som pakhat set anung chunga man an ni chu baka company ho tu sipailal captain chin po mi paruk an thia mi pali anung chunga man an ni thu November tha chunga indona chanchin tar lang tu ten hena tanga hriat ani November tha chunga sipailal ho thina hmun le an chanchin te November ninga chuna kuam lung khopuya bu khuar pan lung sipai kem hun pui TNLA tenan beituma sipailal zin Defense Service Academy atum somli pakhat nan zin zo sipailal Brigadier General ong cho win chu don manga boman thak na thi November ni ruk chuna po kuam lung bial pan lung sipai kem lak indona an chun zoma ni na po Burma sipai battalion za som pathuma an ho tu berdot tu ralte a lieutenant colonel reng kai mai to tur lieutenant colonel reng sipailal po thi November ni sari chon hulama kokarik pial Burma sipai kem brigade somli pali nuaya battalion somko pasari hmun puile zina tu kha phungji skula tan hun khuar sipai ho te chu don mangin tumruk zet bom an watha ka battalion somko pasarian ho tu berdot tu sipailal major le akut nuaya company ho tu sipailal pahni telin sipai pathum an thi November ni som pathum chunga monste chai marobial chong na khuwa ramnor tu Burma sipai mi somnga rual chu KNLA le PDF in an lo beituma po battalion ho tu ber sipailal pakhat telin sipai som pali an thi sipailal panga anung chungin an manbok November ni som pathum chuna tho khan Kareni state loiko khopuya nilenga indona chuaka chumi tuma po battalion zali som ni panga an ho tu ber lieutenant colonel len ho tu sang major ti telin battalion zawai deuh thoin an thivek ti hriat ani November ni som pako zana muse bial peng thuam za panga na tan mun khwar Burma sipai battalion som pasari te chu TNLA in don manga bom an thak tuma po mai pain khopuya bu khwar Burma sipailal colonel tin ong mu athi thu NUG sarkar chuna nem nget November ni som ni pathum jingdar ko le mini somli panga vela kokarik khopui chung in dauna po Burma sipai battalion som ko pasarian ho tu ber sipailal colonel aya chai chu KNLA sniper ten an kaplum chin state matupi bial lailem pi khopui lak in dauna po Burma sipailam battalion ho tu sang sipailal major su in chai telin sipai pathum an thia an battalion ho tu berle sipai dang te chu Mizoram chunga an watlan lut vek November ni som ni paruk chuna san state muse bial lungkhan sipai kem lak indona tuma po Burma sipai battalion somsari pakuan ho tu sipailal lieutenant colonel ong zaya win chu TNLA polin an kaplum November ni som ni pasari daruk le min som thuma mon state chai marobial chong na khuwa sipai kem lak indo tuma po tanin tari khopuya bu khuar Burma sipai battalion zanga somnga pasarian ho tu ber sipailal lieutenant colonel miukuku winchu KNLA le PDF tenan kaplum lieutenant colonel miukuku win hi hliam tur chungin an kem tlom lo turana satakaral do mek tu an yawangin sipai council chuan a thi hnuwa sipai choi moina sang beran pe a areng po colonel renga an kaisan tirbok ani November ni som ni pasari chuna thousand state chaklam maisa ta bu khwar Burma sipai kem lak indona po battalion zanga somsari pakuan ho tu ber sipailal lieutenant colonel reng pakhat an kaplum November ni som ni pasaria thomon state chai marobial tongkali police station atang chong na kholam indona puitura kal BGF le Burma sipai te KNLA inan lo beituma po BGF sipailal major pakhat le captain pakhat telin sipai som pakhat zet an thi tichuan November tha chunga rampum khuap indona Burma sipailal tak mi som pathum zet an thi ti hriat ani Burma sipai dang hliam tuar ho le company ho tu chin sipailal captain mi thi ho emo anung chunga anman sipailal le in surrender sipailal te chu a seilu tuk dona wangin kan du tok rianga arem le kan ron ti chuak le don nia ni khat chung ram chung in dona chanchin ti chua Burma sipai som ko chuang thi le in surrender an oma mi pui sipai lampo mi som pahnian thi ve bok sang ni som ni pathum kum top kan thleng trep towa Myanmar ram buaina point zia omlam ain zual lama panzela mi pui obet tu sipai council chimi theina turin tin ral thuam keng revolution siam tu ten ni tin bei puyan thlaka mani theyang tokin sipai council do mek tu ram mi pui te point kong zo inemo
CDM in emo kong sang in an chemek nitin indona hmuna Burma sipai lam mi thi an tam an ke man chan zel Burma sipai lut tharanum to silawa Burma sipai lam chu lungai em in an khosamek ti hriat ani December ni thum chawa indona chanchin ti chua Burma sipai mi som ko chuang an thia mi pui sipai lama tang point mi som pahnian thi thu media ho an the tho media ho le revolution siam tu ten an tarlan angin hriat ani Burma sipai thizat le indona hmun te chu current state ken u brigade fight ram chunga mi som hni pali PDF som pakhat thi Mandalay ram chung madaya biala Burma sipai som hni Megway ram chung chok biala som pariat hemi tuma PDF pakhat a thi bok San state ko kang ram chunga Burma sipai som paruk thi anung chungin mi paruk an man bok Kachin state suiku biala pali Sagain ram chung min mu biala sipai pali Mon state ia e biala sipai pakhat a in surrender Mon state thau chai thu biala checket beina Burma sipai panga an thi ti te an nia an vaya belkhom in sipai mi somko chuang an thi ti hriat ani Israel Hamas in dona Richie ralte Pathiani Khan Israel Prime Minister Netanyahu chuan Lebanon a Hezbollah ti su indona telve lo tura vonon le in an telve chuan Lebanon tan chiana ni tur thu soin avau Pathiani Khan Gaza Strip ground operation ne na Israel sipai thi pani ombel le in Israel sipai thi za chuan somsari pani antling to ani Israel Prime Minister Netanyahu chuan Hamas te ne na palai kaltlanga indona chu hnolin Palestine thunei tu te kota Gaza hlan le chu anial bok Netanyahu chuan angayang chia thil athen le a wangin ti swalnon le adu lawani Hamas pol te chuan Israelin beina ti top ma lo chuan mitang in thlengna an nei lo tur thu chua an siam Israel Sinbet Director Ronan Bar chuan Khan Newin akomna a Qatar le Turkiya Hamas roi tu omte chu tharem adu thua soi Pathiani Khan IDF te chuan Khan Yunis mi pui te chu Gaza Strip atanga chimlam le zwal Egypt ramri nei lama in suan chuak turin ko mu na an siam IDF te chuan Gaza Strip chimlama Khan Yunis beina anla nei chunzom zelbok Pathiani Khan Hezbollah te chuan Lebanon chimlam ramri bora Israel sipai ho mun then khatte beina an nei Lebanon chimlama tanga Hezbollah hovin anti-tank missile manga beithilel lama Israel sipai te an beina Israel sipai palin hiaman tuar Pathiani Khan Yemen Naval Force te chuan Bab al-Mandapa Israel pani beina an nei Unity Explorer long chu missile manga beini in long pakhazok Number 9 chu Marine drone mangin an beibok Yemen Armed Force ti hian Israelin Gaza Strip beina ti top ma chuan anlong te Red Sea le Arabian Sea lama kaltlang phal lovin anladan chunzom zelani Pathiani Khan Yemen hothi ten beina an siama USS Carney chu missile drone manga bitum ani telbok ti Pentagon chuan atarlang Yemen Ansar Allah helpol ti chuan Bapel Mandeb Straita British sumdona long pakhat drone manga beina nein hemia hian US le Israel military long ti chuan achan turin anwain rol nge a he polian Gaza a in ka haina azo nuwa po Israel beina nei chunzom zel an tum thuan tarlang United States in Syria lo lai US Al-Tank military base Borvel naya Russia Aerospace Force te ton naya anin lar luar lebok Iraq Al-Aslami resistant pol te chuan rocket tamangin Syria mar chaklama US base te ankap Division dinan hi nuwa avoi khatnan Kafir Brigade chuan Gaza Strip chunga an manevera lever kwa somthum chuang anti chebok Kafir Brigade hi kumsang ni panga din nuwa avoi khatnan Gaza Strip ground manevera an telani Brigade fighter tele Hamas firfyak te anin beya firfyak pol le nuaya lever omte zong chhuakin ti chha tumin ma anla ani Kafir Brigade Indona team te hian engineering armor le artillery force tenen thoho na nein anbeya ani hian Gaza Strip marlama mel ma ne tumin an thok ani Gaza Strip a combat team malak na kalzela hian fighter te hian tunnel saf lever kwa somthum chuang an mu chuaka heiba ka hian fighter te hian air strike le lai pui mangin voizavel an kapa Hamas target tamtak anti chebok tin brigade combat team atanga engineering force te chuan Hamas lever engamo zat le achunga ral thuam an mu te chu anti chebok
kalkalia firfiak pani anthi Ephraim Brigade changa police le IDF te special force te chuan targeted intelligence anne inua firfiak ral thuam keng squad chu an chana hi firfiak squad ani a tun nai kareng moza chung khan kalkalia area a malakna security force te chu an lo kap china an zui lai hian firfiak te hian an lir thei chuan an lota mi pahni an thi mi pahni chuan liam na tak an tuar bawk lir thei dapna hian M16 rifle pistol le silai mu tam tak mu ni a operation po atop special force ti hian nimin khan kalkilia a firfiak pahni an thata sipai te hian tukin khan target intelligence an nei nuwa khopui hi an beya an lir theian line ral thuam keng mi zong mek te chu an mu a amuna silai me point thak dang lamna nuwa firfiak pani chon pai bota ani firfiak dang engamuza tin liaman tuar boka sipai ti han lir the tangin M16 rifle le pistol an man Hamas ten an ruk bo chwa zalen to chuan athil ton rap thlak tak soi chwakin kachakna chulal pa tan puina wangani ati October ni saria Hamas hoten Israel an be chuma an ruk bo Gaza border na thok Jimmy Pacheco Filipino chuan athil ton she omle rap thlak tak tak soi chuakin chakna chu pathian ani ti asoi chuaka ni somnga zet le hnuai metar somli zet thoka a nuin hel hote kuta tanga chwa zalen masak ber zinga atela anupui fanau tinen hlim takin anin mukhom le theita ina tanga roi chwa kani khan kanun na min zwa be seina kanei ngamlawa achan po ka en kolkum upatak tak te chu lainat na tel haulawin Hamas hote khanan thatmi mi amai ti in Jimia Israel rama tar en kol na huna na thok chuana soye kaum na then ina tang chuan silai alo resort zota dam chwa ken rin lo wangin kanupui Philippines sa ommek ne na chuan kan fate lo en kol thaturin message ka thon ngala Hamas ti chuan sipai kanile ni lo min zota silain kabinga mintin ring bok kan tan reide nu chuan changthem pakhat chau ni khata min pechina karil tram chawin ke ei thina ni huna kalzela tui thiang him kan nei lo wangin tui al min pe a kapumina zolo toilet paper min pe a ma se mangphal lovin kada tha a karil tram hunin ke ei mai thin katan chuan cho ni tlatani kanum na cho lei hnuai metar somli zeta thok mun votle nong takani a toilet paper da reide nuwa zop chu chotan karing mai thina chu chuan karil tram lu tuk tur le katui halu tuk tur min chok thina ni kafa te din mun ka ngai to a thi san thei ka ni lo toilet paper e du hial tur khopa tumru na min petu chu kafa te anni kapa hian kum som pani kan in min boral san to a keima anga kafa te an fasha ka du lo pathia ne na kum som ka tang ani puin nungdamin min chwa ti ro ti in ka tong trai top mai thakhatle achan ve nuwa chuan kan chwa thei tur thomin chila lom wangin ka trap ngal ni engle boruak thiang him ka hi ple ta chu ka thing thia pathian ne na lom thu ka soi ngala chakna min petu chu lalpa ni a ka fa te wangin tumru na nen hun har se takhi ka ma chona ni patil lawa seilian kani a ka tonang ka fa ten an ton ve ka du lo chwa zalen kani theina na min tong trai puina zonga lom thu ka soi tak me woni ti in Jimmy chuan a interview na a asoi Christian Outlook IDF sipai te chuan Hamas firfiak te chu an be chun zom zela fighter jet 10 leya sipai te puin an be ve bok dar karing mozat kalta chung khan Gaza Stripa IDF le Air Force fighter te chang kopin an be chun zom zela rocket launcher firfiak infrastructure le military warehouse te an be ya Hamas firfiak then khate da that nual an ni 7th Brigade Combat Command Force te chuan indona hmuna hian Hamas mi pathum an muchwaka force commander chuan hun reilo te chungin drone mangin firfiak te an kap IDF sipai ti hian firfiak pani 7th Brigade Combat Command Force te chuan indona hmuna hian Hamas mi pathum an muchwaka force commander chuan hun reilo te chungin drone mangin firfiak te an kap IDF sipai ti hian firfiak pani anma ni lamhoya RPG manga ronka pan muchwaka sipai ti hian an chang le tin anda thanghal heba ka hian IDF sipai ten lever mor atangin firfiak panin anun kap ti an muchwaka sipai ti chuan lever mor chu ti chia in firfiak te chu anda thabok Gaza Stripa indona thlenga
thil thleng dang pakhata chuan IDF fighter te chuan he hmuna an chiat firfiak pathum te chu hlataka tangin drone mangin firfiak te hi an ka bawk khatisong kha anie avan har thin tak em chiar diklo le chiar sualte kalo nei palani chuan khonga in minlo hrethiam sham don nia a chan chu kol tong kan ti hi koi khat po hriat ka nei lo ani chuwang chuanin ti diklo chiar diklo tam tak ka nei nge yang chunga te chuanin in mi hriat thiam na karon dil anie